jong blame mo. But ngasukwa kendiat ban yatfu rumo ba ke ikabang post new mo. Kaba Trai ukuran yang ada bagi jeng post new ke jonga till last week. Haswa bakan dia kan ika lockdown ro kan ika COVID-19 mo bakan sawan. Apa India jengi ngasu post new kum ni ba ngayu bsein bakal lain neka pertai mo baru kawe. Tinga haka jinglong jonga pat nga kamudur ibat haka jinglong beriu jonga pat ngobi ba. There was something happen, bad things can happen pertai kawe mo. Di that time ni sios ngo hapo China bakadan ka COVID mo. Di China ru sios ngo ba kampat jur. Di sios ngo kum tutu after that okay lah biar. Then mentau Trai orang pun isu yang mo haka jing post new. Di hadin ketupat hopna April this April di ngapo news kum ni ba kidon kibri kiba yo pang skin diseases mo di ngai itu kibru kiba yo kan ka skin diseases ro kidai kita kibru kibom tip you try kai nemar ba kidon shijaka kibru kiba tip you try but shijaka kibru kiba tip you try kibom tip you try tang batang kendian ngur kiba tip you try di kata ko ngai iba kibriu kilong kum kibriu kilong yang kidon kibom la baniya because kata kacing pangka jongki kalaban ni kiba hadu bakin kinum tibriu shu klalong unconscious berkata kacing sma jong kata ke skin disease ke badan haki kalong bangim la shu ban sha kata jing sma. So after that then ngai is kibriu shi grupat kiriam shipai army kum tu then ki pertama ki ong ba menu bala pediang utrai shudai mo piha banyam piha katahi ko por bangi dan shikelum mo ni dan shikelum ki brio dia ki yara aktiva ngala accept utrai hang ta kila shuther kuli be di hang ta kidon ki brio ki baya bat kidon ki bom ya di after that ngakan dia no ngam tibe but again April hi ngapos new mo ba about the mark of the beast ma dia ngai iba kibri ma kiladon kibon kibri kibaladon ni mark of the beast dia ngile irong ha kata kadukan restoran bakini kibri betri lang new itan kibadon kiladon ni mark of the beast kata kati kejongki dan ipek nyimyo henry it's a small ha bagi tho bakin hakar silong mat jongki la ni kati kejongki di scanning ni kumba scan menta kan ni in your hand or in your forehead mo scanning ni shopping in enter hapo ka restaurant then after that ro dia nilai apa me itang ba ngapat hakata ka jipos ni cuma ba ngakam yo bam ha ngayo bam pang ki jur sudah so kadon ke iki ke jeng keran hang taru mo bang bam tang ki jur sudah I will tell you later after that ro dangilami nang ta kidon ki battery lang mo ki ong yang kum nemika firu fi haban ban accept no yuli umak of the beast mo namar ba otherwise phla assure ban rong hadukan phla assure ban normal life fight others mo namar bangim tu ngimte kidukan ba ki restoran lani ini shop mo ba sakat nusni ki ong ta sakat nusni ni ha ban accept ki bro ki bo padan mark of the beast ka jing post ni jang kolong ba kajing kerang kajing ki ko ong ba after 2-3 days we don't know after 50 days sa joki kolong ba after maybe 2-3-5 years 6 years we don't know ma so di after that pat nga shoot tulung ko because kajrong di after that pat nga post ni ba gini kifini nga post ni ba ngadang kapuk kaper nga ki prior ki yapuk kaper hi tinga dalo kita ki wiki berki pukper hendrai kimlong kalong terkhong ba di ngapan ngayo ngathung tang terus tang kendiat tang shikolong tang kendiat ba ngathung after dapan yo so ko sur mo ba khot no yenga di ngala arung kenya po ing kataru kai kede trap bacot ha di larung hangta dan so ko jong tram ong ba soitan usawan sensha to after that ngakendit no then again man kani dang arflightering post new kani ba
vos ni ba ngayon isaw tali ki bsein ki ba mi na ki kinja porti batung sentiu di ngayon slap ba slap i habaro ki jaka. Then after that ngayon ki bsein ki ba hab na bneng mo iba shu hab na bneng. Then after that pan ngayon yung ba shu untuk I don't know where yung ni hai tamang ni yashong ako ka jaka kadang tu kapra ba mo kisah yang kapra acting kasi dia artli ki dokha ki dokha bat kamet jong kapat kam don i ken i sta ki shim dok hang to. Then again ngayon sung ko su jong try mo boong ba ngan le de yung kumni ba kidan sautli ki jaka ki ba utrai ula ijli. I don't know kadai ka state ni kadai ka country nomor utrai function di syong bas kidon ki south li ki jaka ba ka ba kala ijli pala kabala along ka ba ijli pala rakamat ke jonga. And then iong ba I will do like the days of Ezekiel. Dia akan dia not thread dan ngapuli ke mo ka kitab jong Ezekiel keteran kumno di firu funsi upuli ka ong kumno apa Ezekiel mo ngila ban puli na do chapter 6 ru la ne fikwa ban puli hol puli hendrai kakran about ki kon Israel kakran about Trai ula bitar mo ba li mo kamat bejong Trai ya patahi ko ban share kini kindiat ki jung post junga hendrai ka testimoni kan ko bejrong di bat ka wepan ngong ba testimoni jonga bang awan pai na deli kolong ba im de bandu jingkermen because God is always there for us mo gi kun le jong mo trai la da pular boong ba ngamju insya than mo la ki jong gi kun ye nom ting hiro bang dang insya than ru ka ken ga jong ble ko ba om dong pu mo ngin em de ka ken ga jong ble ngin em ai bangin em da ka ken ga jong ble tabang istu ba em ni ki ya ki sngi ba khatduh mo dia kata kolong ba we walk by faith not by sight. Kita katahi nga kwa ban share phi ndai ngamdon kidong bun ba ki bang haban share ka sa shimpor but next time sa share show takkan dei ko bless you buat